Kalau kasih tau orang tua tuh dengerin. Udah deh, Babe tuh kagak suka ngeliat lu. Udah mending lu cabut deh. Daripada si siuman terus koma lagi gimana? Hah? Udah sono. Makasih ya, Be. Babe jangan depan jendela gitu, bentar ada geledek ntar Babe kesambar palanya botak. Gua kesambar gak sambar emang botak. Ya udah sono. Weh, ngapain lu kesini? Mau besok Ica? Kagak boleh pokoknya. Ngapain lihat-lihat? Jim, lu tuh sini segala ngapain sih? Udah deh, lu nggak usah nengok Ica lagi. Dengar ya, gara-gara lu rencana kita tuh jadi berantakan tau? Bapak sama Ibu ngomong sama siapa sih? Ya sama lu lah, masa sama tembok?